Dobar dan, danas opet letimo F-14B na istoj mapi čak, ovom drugom serveru. Idemo da pokušamo da srušimo neke avione, možda. Imali smo više sreće. Što sam pričao? Više smo bombardovali nego vazdušno samo preveniti avion. Ne može da se ima sve u ovoj igri. Lep avion. Možemo ga drugo sedište? Ne. Moramo ovom jednom jedinom. Džeser je opet tu. Čovjek koji me zeznuo. Prošli put kad smo pokušali da letimo F-14. Nije ja sam, pošto sam uletao u 4 F-16-ice. Je baš bilo pametno. Avion pravi puno zvukova kada se pomeraju stvari. Skoro kao da nema 40 godina. 50 skoro. Nešto za bombardovanje koje nećemo raditi. Skoro je vrijeme. Ja, liki u stvarnosti. Ogromno. Operatorno veliki F-16. 16 do 3. Kad ću se, baš je ostalo svetlo se za mene. To je F-16. F-14 bre. Ču bre jedno staro. Joj bre. Leti! Ipak zato je napravljen za nas u čemu. 100 puta lakše poleće na saču aviona. Nije da bi poleći
obali, oko obali, ili mogu odmah da sečem ka Novorosijsku, to će raditi Novorosijsku. To treba da idem za Novorosijsk. Za Novorosijsk treba 2.46. To je bilo 2.4... 2.46. Sad možeš odati. We've got nails on our 12. Ne, ladno čitam. Dobar. Čekaj ću da ih identifikujem. We have an enemy 2 ship, Bra 250, 58 miles. And a friendly, Bra 245, 50 miles. Angels 13. Lokuj ga. Roger, okay. Hvala, Justin. I got a lock. Target, 52 miles. Molim? Tvoj server je malo... sjeban. A ne, nije. Target, 48 miles. Ili je ne... Oh, I got nails on our nose, 12 o'clock. Koji je ovo loadout, a? Target, 39 miles. F-14. I've got some dirt at 9 o'clock. Dobro, čisto je. Neće prljavština, a? Prljav si. Aha, prljav. Target, 31 miles. Ne čuje se, idemo. I lost lock. Čisto, mrzim. Can do that. Looks like nails, 1 o'clock. Chester ubiće nas. Gomila migova. Not able. Chester ubiće nas gomila migova. Chester. O ne. Ne, protiv čega idemo, MiG-30. Filtera. Filter. Ista vrsta filtera, notch filter. A notch filter je ugrađen u sam radar. No can do. Ajde, Jester! That's a MiG-31. Target, 12 miles. MiG-31. Da li raketlo prati? Naravno da ne. Nails, 11 o'clock. Šta radi MiG? I've got Sidewinder. 4 o'clock. Target, 5 miles. Ga, sigurno. Oh, I got some dirt at 10 o'clock. Splash. Pogođen. Woo! Splash. Ah! Get ready. Bandit is going down.
6 o'clock. 6 o'clock low. And the winner of the race is Dale Earnhardt. Only we're not racing, pal. 6 o'clock. 6 o'clock. All right, man, 580. Okej, Jester, no dosyć śmieszne. Aha. Już jeden. Polecie. We're very fast. No can do. Ga još nešto. Svi na to. Halo? Good, on the nose. Target, 6 miles, passing through 580. Jedan, dva, tri, Sidewinder. Vidite ga? Ovdje će da promaši. Splash! Kako mrzim kako se to radi? The bandit is down. Splash. Ha! Watch it, friendly. To je MiG 21. Opet Vijetnam. Oh, splash! Oh! And that's 410. Bandit is down. Dobro, neću kukati. 5 o'clock. Spike, 12 o'clock. Showing 480. 570. Watch it, man. We're going bullet. Ooh. Ah! Majmo. Šta da je letio? Au. Reload. Naravno. Evo ga mi je 24. Treći minut. Video je samo 3 minuta. Letit ćemo još jedan. Ali ovaj put F16. Čekajte, malo moram ružnije da kažem ovom čoveku ovdje. A mora se startuje. Dobro. Nije čuo za IFF. Šta je ovo, a? X. M9. X. Naći ćemo nešto interesantno. Dark Viper, eto i sve dobro. Copy. Ali je lepo ovo.
Ko drnda taj motor, bre, čoveče? Ajmo da vidimo. Nije mi promenio load out. Čovjek. Demonstrirat ću korišćenje AIM 9 X-eva. Čisto tako da ne mogu. Rearming complete. Dobro. Baterija. Nadam se da nas neće zezati motor. Jer EPU fuel ima. Ovo mora da radi. Aj čak iz polja možete da čujete pokretanje N-Top Vulkan 61 ISO na EBSO-13 Vulkan protivvazdušne artiljerije. Opa, novi nivo. Dobro. Ovo je za uključivanje mape. Toga piše, mislim. Kako ume da čita, može da pročita. FCR, radar altimeter, RVR i to, vrati to automatsko, o moj bože, što već Seat, not armed, kočice su mi još uvijek tu kontrole, sam to. Ovo nije ruski avion i ne piše da li se sisuju kočnice. Bože me sačuvaj. Nije spreman, ne verujete ovom avionu, dok tu ne piše 10. Dobro. Nisam trebao da uzem, ja se igram. Da se ovom glupošću. Slušala si mikrofon, hvala ti. Koliko trebam da pise da gegam, dobro, ništa strašno. Či izađem van. AIM 9X, najmodernija raketa, novom avionu, ne osvetno, ima XX AIM 9.
Mada je AIM-9 prva vazdušna raketa ikada su doleteli do aerodroma. Odakle polećemo uopće? Opet iz Krasnodara. Mada je to prva protiv... Koji majmun? Nije prva vazdušna raketa ikada napravljena. Bila je dobra, zato je ostala. Još uvijek je dobra, mada ne koristi se više toliko zbog ovih ovdje dužih raketa. Ispali, zaboraviš i leti 100 km. Ne baš 100 samo. Približno. F-16. Đubre malo. Nije đubre, malo ume da zesa dok leti. Da se gas. Odmah brzo. Šta je ovo? Ajde, samo se podigni, molim te. Idu u stranu. Ne znam. Dobro. Evo. I, ako možemo da se... Raketa. Pišti za brzinu, da je malo opasno pišti. Sad se baš zabrinu sistem. Idemo da napadnemo neke stvari kao, pa ne vidim tamo. Prikazano kao film. Malo kao vučem. Zato je uplašen. IFF. M4 scan. Pogrešno. Altitude. Ajde, brzi scan. Dalej letim ka prijateljskom zimu. Geležnik. Da, malo brže da pogledam, lepše. Ne bi da ispalim na prijateljske, pa nisam.
Neće to da se pogledati. Evo ga neprijateljski avion. Tamo ima nekako od vode, kaže. Igrica. Pa, da sam taj air-to-air otišli bi u Growling Sidewindera, pošto dao sam malo F14 da se vozi. Nisam očekivao da bismo trebali da odemo u Growling Sidewinder. Dao sam samo malo F14 bolje da se demonstrira. Bolje stvarno sam otišao u Growling. Ne, nije. Što kači? Ne kači. Još jedna provera IFF. Još jedna. Još jedna. Zadnja provera IFF. To. Vidite, zato IFF treba kupiti. Ne znam kako mogu da treba. Možda jedan friendly, jedan nije. Okej, gospodine. Ste vi mogući prijateljski avion? Ne. Nešto vrlo lepo. Da demonstriram aim 9, bio sam tih verovatno jer mi je mikrofon bio van dometa ruke. Nešto me ovako je od napred direktno. M4 scan. Joj! Ojoj. Dobro. Ovo je dosta za ovaj avion još jedan danas. Doviđenja.